Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ado council the first one adauru habbana baddavu me baddavu alunda ekko alwada ekko eba baagerive hama council hata memberon me baddavu ame baagerwani council ge rais alwana dafra adi council ge nab rais Shihab Ali council ge member Yasir Muhammad, council member Shifna Rashad, council member Shahid Abdul Rahman, Adi Editoro, me Pato Masharaga, council WDC, Raisa, File or say. In Proto Margondo, council, Pasona, Dauru, Hapan, Badong, agenda, Padana, Badong, number AJ hyphen Fahe oblique A oblique Sumen Hate. Baddo on Tariha Gadi, Eke Jula, they have Sabiswana Abdul, they have got some minute, Baddo on Nakang, Tulado, Council, the Jasa Paramana, Baddo, the benefits. Agenda. Eke agenda number AJ hyphen Sume Fahe oblique A oblique Sumen Hate Faspurum, agenda number De. Batulado land use plan gawa green zone kafahanko gafolo renuma medu gote nimmo awon me kiyali miyaduge agenda gota me agenda me gota pass karo me daba member vote bulse shukriya ittiba ko pass karo agenda number de Batulado land use plan gawa green zone kafahanko gafolo renuma medu gote nimmo Mikang me agenda kore pamiwani tulado dina green zone ta lehui land use plan faha kore pa ame sama alona boda faha kore na ala me du kulle pa green zone ta gotoga then ekantang zina tere ko ritu ko hama itunna etanu ge hinhama jehon depend khai gotakan sarahauta saaf pura ko gawanya anoni zina tere pura ko gawanya mamono je zone ta Waki Kotaka Faha Korefa, Huna. Then if Fahara Alumena, we have green zone at the Megapo, Noran, Kamaku, we have some alumni, budget or Mibraka Bala, Rangalo, Sab Toga, we green zone alumina, the Faha Cook, Emasaka, Kashidana, Bukure, then green zone. Miharos no custom na tukuma na wenda wasko faha kore green zone ekota faha ko green zone ka gapol dana zina te kuruma fahoga etanuga ame ama fehi kurumuge इंतजाम तक काउंसिल पूरे जिंदगियों के एक हमारे निकम के निकट बेनो देखेंगे तो में हम आम बाइड तुम सामग्री जोन तो बाइड करके बाहर का उसे पूरे देख गवर्नमेंट ना बोर्ड बाहर का डिवीजन दाने ग्रीन जोन तक का मिगुरी इस्तेमाल सरहद तक क्या होना निमा बाइड ग्रीन जोन तक कोई ताकि ते नेगुमा भी गवर्नमेंट ना बाहर का डिवीजन दाने हम Rajitum Benu Be Varapoda Rahutere Riti ko Sahu ko Rasa Ziare Kuda Parato Rasude Riti Mati Rajitum Varapoda Benu Bakame. I mean, as to the ego to the Mati, Gavan become the agenda for it. We come the agenda number of Baska Marvala Nihisa Valana, then Ezlapa Tartimo, Avan Prosota. Shifna Rashad. Bismillahirrahmanirrahim. Miharone gaapol ge zinate korawa ko bulna pati mangon balala mi council ko maso nimmani ko gote kan mangon purta mi visnani algoda fenna gote kami gaapol rana fa gaapol ga iti design ka kudala ane lagit mi e gaapol spain pureve ka gote ka battan koran venu mani nguni abiru badi gasto lokome machine de ka gote ka Ega avana boda business jeheni green zone ka pa ko layout ki gapo to layout ki
pertama-tama accessibility ya tanang access yovene rangal nizame tan ko insana ka me e gapo ranayo gapo matin fummayan diu me ko tonuga me sarahoto ga gate ko ne then ega design takka ehodi ay chinne tunne amanda jewani kote ni mapa algono me internally puren hama emana ko kanne e yan algono me kote ni mane me agenda ga me මේ zone ka fa ko ga ko renu ma ko te malona niyo nimman bi me anona feneto ga ko gana me ele understand ko sarha to ne then ege pahun hama council member me feno nima then the from idari be from na guliga no eto kamuge consultancy be from na guliga me प्रपंच हे कमिंग ei me design katto rana me kuletto dane me taw ko date bahtar me bato me de na me botate pura nya ei ekam ane kuriya dan chen bekka manu la nya අනුමනා මර ෆෙනේ මීනේ රංගන යානේ මී අමෙන්ගේ ගාපල රේනුන් ග්‍රීන් zone දවකිකෝ දෙයි green zone ka mihar mi lemius pen go baki kurepa den e sarata to garagi to bata prita ke tinaga ngalwar min amal qurani jine ke pratama kawaka pratama bin kuskure gen ngalwar min green zone tammi tayar kureveni ada me ega alona yon ham osuga tum me alona me green zone ke wasa chatta ana turma anu visname de pratama ma yen osuga ne be punna ma dakka me green zone alona me wasa ke kura ayro itake uspadina ma tamla diladu ko kanne ona jivan mani komiteru chekita parta oriyam ekita hama nagadinuma me puram mule masakataki minanuga me green zone wakito green zone jinate pura masakate pura nyata ekahagata alona je ham communication nagalo ko be punna ekta de me bai sarauta gori chi pa pore pa ina sarauta uspa gori e sarauta galma na ebe punna wahaka de kene ko awna da be pore nyata den ekamuga me green zone ta kan amal kurana usule sun polu hama me hama aga apa green zone ta ben pore usule salon me haden jene green zone ta ben pore veni rayitun de hingam jewmase green zone ta ben me pore veni itura ra pehi ko mase me hama usul ta kan getige me නියම කාරණා ඒක අනුමතව පස්සන් ගලවන මැසේජ් එක කරන්නේ එකමුග මේ green zone to පාහකකම් green zone තෝග දාපෝ රේනු අන්නතු අවශ්‍යද දෙකෙන් කොම්පොතෙත් ඒක පහෝග අන්න උසුල් දෙකක වරණ ගබුග මේ දාපෝ ගානර් සික්නති පාහක කර විගත මේ එතාංග මේ වෙච්ච භාට්ටාවලි නම් ඒච්ච නෙගොම ගතේ අවම අමරු කරන්නේ උසුල් දෙක පරක්ක ගවොත් වාහක දක්කන මේ මිකොරන් කම්පොරම් මෙවල එකක එකම් පුරාර අවම වරපොර බේනුගේ විසරහතු දුගේ ආපු විලාන කුසලොමෙන්න කොවාල විදාන විසරහතු කර හොයි හැච්ච නගාරිම green zone ta පාහකොප්ප ඒ green zone ta වාපෝ ගානම කොන්සෙන්ට් එක පාති වේ එන දැන් හා වක්ව කිව්ව සෙට් ෆෝන් එක ඉතින් ඉතුරු බාහක එක්කම මේ විදියට කරත් කොහොමද හොඳට ඉතුරු බේපල kamaki wara muhimu kame ngeto ija bekono dusme bahus kunara la gawade kunne natsuka මෙහරනේ ප්‍රථම අනුගමන මේ green zone da පාහකමක් මේන්නේ ඉස්කන්දේනි කොන්කන් දිමාල කොන්කන් බලාරන්නේ kuriga green zone faha koiwen gotam ni namotini green zone ta මෙහරගේ බජට් එක තන්දේක taruti ben alman jenen kandala putama ane faha kurane kom ane sarawta tekkam nawa faha kuran jeni pratama miga alman ane me rayutunta kanimman jeni momaki green zone ta kuriga green zone faha kuran jeni nya lendu spare da kuriga green zone faha koppa e green zone ta uka kaapolo me ranan alman me ekoswaniye ekoswayro visalakam bahalade me eki piyawahita pertama piyawahiga me dengai gara dasa pahalona nimunima pertama ane pandar macce nena den pandar macce gulung huri sarha tande den ege pahoga ratuge me den huri sonda nena eti ane beswani e aharaka kadele pawna macce taka nena misalaka me aharuga budget ga almenna
control it pogin nama salmon buati misalnya tindak ke rupiah itu harus bolehnya dengan alun biokio mi ada ni tindak ke rupiah alun kita green zone alun yang boleh itu ini itu marhala dewan marhala kimian nahar alun mana kaliben budget kan alun di council ya dan itu alun nimba betul ya focus pogin mian nahar alun mana ya mi budget boleh kamu ya mi kamu mi dauru ka alun puri baga mi ka kurang mi ulah sebab mi dauru ka pertama alun mi ka target ka dipan jene dehar tere alun mi anhar abe ka kan dire dehar tere ka mi ka tuke green zone ta paha ko green zone ta ka community mi mo ta bisko patte alun labo pura mi anhar puri ha green zone ta ka mi ta ne ke baje to ho ba la ne e alun mi ko na hala ඒක ව්‍යවහිතක බහාලාගේ විකතත පුදිය ගෙන්නන්නේ ඒක ව්‍යවහිතක බහාලායෝ එමෙ රංගල කොතකි මේ ස්කන්ධේ තරති ඒ රහුගේ මොනමච්ච කොත ස්කන්ධිනු දැන් එයා ගොඩේ මින් තමවා දින සරහතක ස්කන්ධිනු ඒ ස්කන්ධ තරතිබ කිමු මේ තරතිබක මේ මරහදාත බහාලාගේ මේ පුදිය ගෙන්න suruh bebas nah baik ya මේ green zone තමයි කණ්ඩායම මේ තත්ත්වය. මේ බයි මාකුතාවද ඉතින් මිසක කන පොට් ෆුට්බෝල් ගන්න ඉන්නසරා. එතනක සෙදයින්දේ වන green zone දැන් එතන පාපුරන ගොතකාරේ අලෝකන නියන අනේ ලේඩිස් ප්ලෑන් එකක් පෙන්නා කරන්නේ එතන green zone එක ගොතුනේ. ඒකම අඩුතම මේ වෙන්නේ ඒ green zone එක බයි මාකුතාවේ පොයි. දැන් එකක පාපුරමකි වරන් ජොතනක no alun ke no ya ando kam ka betane ne green zone ga mi zone naki green zone ko to pa pore pa hori tam tam ne ehme awne ko ta me bureau gas me agenda ko to liya muni kula to land use land ko pa pore pa na dan amal koran jine ko to ki misala ko sarhat green zone ko to hadan alun de no ki land use kara badal den ne e zone ki me green zone ko to hadan ben mo ne land use kara ta badal ne land use plan badal minimally අනුමෙන් ලැන්ඩ් ස්ප්ලෑන් බතර කොනොෆෝර හිතුන්නා එක මශවරා කරනවා නේද මේ විශාලක බය කොරනේ මේ ග්‍රීන් zone එක ඒක ලැන්ඩ් ස්ප්ලෑන් ගන්නති එහෙනම් මේ තමයි ඒ ඉන්ටග්‍රේට් කරන් දෙහෙනේ ලැන්ඩ් ස්ප්ලෑන් නා ඒ තුඹලා ඉච්චක නා ඒ ලැන්ඩ් ස්ප්ලෑන් ගන්න එක්කනේ අලෝන්මෙන් එක ග්‍රීන් zone කොටේ අදී කඩේ යන්නේ මේ දවරුගස් ලැන්ඩ් ස්ප්ලෑන් බලවතර ගෙන්නන් දෙහෙනේ සමගවන සමපා උදෙවේ ඒ කන්තත්වස් මේ නිම්මම මේ ඉන්ටග්‍රේට් වන්නේ නේ ඉතුරු green zone පහ පොරෙච්චියාම green zone අවමෙන්න මේ නිම්ම ඒ ඉම්ප්ලිමන්ට් වානේ yes Misalnya මේ green zone තව මිහාරු ස්කූල් කාර්යයක වෙන මාව ගමින්න වර සුදර කපොඩ green zone තව පතුන් ෆසියම් සුදන් එමෝව අලවඩ පාපොන මේ Indah pokoknya ini dikka gaswa. Ega sama masuk sudah kamu ciasu nih. Daur kurung bagi baru kemarin baru kan bisa ya di deh politikas. Ya kota kabis pengeluaran orang kan ini cian tanah mau kofar cie naga pengen sarada kamu kofar nama aku terega. Mika aku orang awak kan ini suka menyamai. Ini awak ada aku mau full mana kan nih. mau takaci unas etago dari atau apa itu berapa ya saya awalnya nih agenda kami kota baru apa yang mau ini kota musim pasca කුෂලමකේ බාතලාතු ලැන්ඩ් ස්ප්ලෑන් ගාව ග්‍රීන් zone එක පහක මේ ගාපල් රේනම ෆෙන්නක්ම ඒකට එන කුෂල බාතල සාරිද තායිද කරේ කවුන්සිල් නම්බර් සාරිද
then me como ga around itu lah me deting itu faham kalau beno ini mihar me agenda yang around me misalnya kami usaha ni kami fasa ni me kami fasa kan usaha itu then ya related to them hui kantor misalnya ka pura kamu kebanyakan then me asal di faham kori baik kasto misalnya kami ngalar around me ini juga tere none boundary faham pura boundary tere none ya me udah gua kayak kata itu Egasawan benna negeni emitan helma fauga then etere batam ni se gastano etere betanu hentana ka loketo koram ni loketo koram then mina kanta taun hewani nimuma fauga tibe pun awan me hawa upurana idari be pun agulega zone ta ba kurum ninelo ekaba denero awan faha korevene tanuga naganjehe gahebiya loketo koram je gahebiya otte etere loketo koram masakkata nimuma guligen tarti begenna mikada kanda taso mushalani mikame kuran council kene ne bahostu marwadaga hamamure yami akka kanu kollan hama beno beden etanu endani kon kal bahetto etan design prani kon botakatto etanuga me aran concrete on sheet hadananto me hungosa me hingoje sarata ka madananto capture agronome koran jeheni me project ko jere ne mikantatta nagan jeheni ko project ke gotu karna apa council me mikantatta den tartib ko iya itan kan gan jeheni ko awna yusmuda me Hussein daily pa Hussein council ai pa secretary jana Masalah dengan just plain का पाना तो ग्रीन जोन का पाना जो है चाह प्रोग्राम dan orang itu dan ini ya itu tak pernah kalau kasus membayar sebelum berusaha bahasa di datai itu Hussein daily pa Hussein passport milo pa member bote bote so ya ittifaq passport ko gailan kora ऐसा council के passo na dauro ke helpana bato agenda kore kawa dia ka ko ni moni then ano me kangkang me waha ka ko no gota me ambis ko dinu ma awon war kota secretary dare ho no adti ami habe ko on da tel daro ko sprada ko mi ko pato nimadana alhamdulillah war kota shukriya me